November ni sompali sang ni somni panga ania December ni thum sang ni somni panga a Lai Autonomous District Council in Thlanpui nei tura chu tumte tan voin dar thum thleng kha ming pek lu thei hun ania hriat thei china bial somni panga a chu tuma ming pelut somriat le pahni an om LADC Chief Executive Member Nilai Puen Zangura Chuan BJP atangin abial ngai Mkon Puya chu turin hing apeluta LADC Chairman Puviel Buakapo abial ngai longtlai veng Puya MNF Party atangin ading dona Mizoram Pradesh Congress Committee Vice President longtlai West bial to MLA Pusi Ngun Lian Chunga Chuan Congress atangin longtlai veng puibiala ding turin hing apeluta Pusi Ngun Lian Chunga Chuan Congress an sarkar lo apiangin LADC a sarkar a buai thin nia soin veng puibial mi puiten an ko na sadwangin MLA ni chunga MDC chu tumta ani thua soi LADC a CEM lo ni to ZPM atanga ticket changlo puvi zirsang chu independent in abial ngai paithara ading dona CM lo ni to tho puti zakung apon ZPM atangin abial ngai vombu biala chu tumin ming apelut zinga meiche omchun BJP Lai District President Pilal Ruatlongi Vandir chuan chongtepi biala ming apeluta in thanna chu tuma ming pek lu te hi voin tlai khan en dik zui ni in ming pelut in nu dog lu te tan November ni som pasari chundar som pani thleng hun hon ani hriat thei china ZPM chuan bial om zong bial som ni panga an chu kim dona MNF in bial som ni Indian National Congress in bial som pali BJP in bial som ma candidate an nei dona independent a chu tum som le pathum ten hing an pelut bok